Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Медицинско катче. Утрово тема карцином на бели дробови. Статистиката е страшна. Секоја година во светот околу 2,5 милиони луѓе заболуваат од карцином на бели дробови. Утрово наш гостин е доктор Горан Стојановиќ, директор на клиниката за пулмолошка онкологија и интервентен бронхолог од Институтот за белодробни болести на Војводина од Сремска Каменица. Докторе, добар ви ден во името на Слободен печат и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добар ден. Најавив дел на она за што ќе зборуваме, меѓутоа утрово тема е Војводина и вашата превентива. Имате државна, односно национална програма за превенција на рак од бели дробови, конкретно за Србија. Какви се бројките кај вас, бидејќи во Македонија застрашувачки се шири ракот? Ovako, mi smo krenuli pre 5 godina, 2020. kao pilot projekat za Vojvodinu i tada smo u vreme korone krenuli od septembra meseca samo sa Institutom za plućne bolesti Vojvodinu u Sremskoj Kamenici. To je projekat inače pokrajinske vlade, mi smo ga osmislili, ali znači, bez pomoći države, bez pomoći ministarstva nismo mogli da ga sprovedemo. Tako da je to projekat na neki način pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo. Znači, u početku to nije bio nacionalni projekat, nego je pilot projekat i tada je krenulo sa jednim gradom, da kažemo sa Novim Sadom. Od 2023. od septembra je krenula i Subotica kao drugi grad i kao treći grad je krenuo prošle godine od marta meseca i Vrbas. Koristi se za rano otkrivanje karcinoma na beli drobovi. Така, znači, karcinom pluća. Koristi se niskodozni skeneri. Šta to znači? Значи, податоците што ги добив, она што го имате вие како официјална статистика е дека годишно 7.000 Срби заболуваат од карцином на бели дробови, а умираат 5.000. Дали ова беше една од причините за вакво нешто, бидејќи, за жал, Србија е на прво место по заболени на карцином од бели дробови? Mi smo na prvom mestu po smrtnosti trenutno. A na vtoro mesto mislim po zaboleni. Da. I to je bio jedan od vodećih uzroka zašto smo mi razmišljali da napravimo screening. Međutim, statistika i epidemiološki podaci su jako poražavajući za karcinom pluća. Šta to znači? Da mi u momentu otkrivanja karcinoma pluća i kod nas, ali i kod vas u Makedoniji, pošto smo od jutros razmenili mišljenja sa kolegama iz Makedonije, je skoro 70% obolelih od karcinoma se otkriju u stadijumu bolesti 3B, 3C i 4. Stadijum bolesti kada se ne može pružiti ljudima najbolji vid lečenja. Najbolji vid lečenja je hiruško lečenje, operacija, već se sprovodi sistemsko lečenje sa lekovima. Znači, samo mali broj ljudi, oko 30%, dobije najbolji vid lečenja. To je bio jedan od razloga. Drugi od razloga je to 5-godišnje preživljavanje. Jer kada pričamo o tim ljudima koji obole od karcinoma u 3. B, C i 4. stadijumu, preživljavanje je ispod 10%, 5-godišnje preživljavanje. Znači, svi ti podaci koji su poražavajući po tom pitanju nas je navelo da razmišljamo o skriningu za rano otkrivanje, jer skrining je u stvari sekundarna prevencija. Primarna prevencija je, na primjer, zabrana pušenja. Ali svuda gde se sprovela i primarna i sekundarna prevencija u svetu, smanjena je incidenca, znači oboljevanje od karcinoma, nije smanjen na neki način mortalitet. Očekujemo da se smanjuje mortalitet u većoj meri, jer studije koje su radile screening pokazale su, koje su dugo godina, američka studija, velika Nelson studija za Holandiju, Belgiju, da je smanjeno oboljevanje, što je u stvari cilj, na neki način da se rano otkrije taj karcinom pluća, smanjen je mortalitet značajno, znači da su ljudi umirali, jer ako ih otkrijete rano, je na taj način se i umiranje je smanjeno.
ali kažem, incidenca još uvek nije svuda smanjena jer očekuje se, ako se sprovodi zabrana pušenja, sprovodi screening, da će se smanjivati i incidenca vremenom. Mi za sada imamo... Да, тоа ми беше следното прашање, веројатно за исто зборуваме. 5 години постои веќе скринингот. Колку луѓе практично кои што се имале прв стадиум на карцином се откриени со скринингот и какви се резултатите крајни? Znači, ovo sada 3 grada sprovedeno je kod 7.500 ispitanika. Jer moramo da ti ljudi nisu pacijenti. Jer oni se javljaju prvo u dom zdravlja kod porodičnog lekara, matični lekar, koji ima podatke o pušačkom statusu, jer pušenje kao najveći rizikofaktor je jedan od uslova da bi se ušlo u screening. Znači, to su osobe koje su između starosti, između 50 i 74 godine i koji su pušači, aktivni, ali i bivši pušači da su u posljednjih 10 godina ostavili cigarete. Znači, to je grupa ljudi i naravno da su bez nekih značajnih simptoma i bez znakova za karcinom. To su grupa ljudi koji se uključuju u screening. Kada se u domu zdravlja oni prijave, popunjava se anketa i upućuje se u Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica, Subotica, Vrbas i radi se niskodozni skener. Znači, 7.500 ispitanika je u ova 3 grada za ovih 5 godina, s tim da Vrbas i Subotica ne traju 5 godina, je urađena niskodoznih skenera. Odnosno, kod tih ljudi je prvi niskodozni skener urađen, a onda ukoliko postoji neka sumnja, a nije sigurno da se radi o karcinomu, sprovodi se praćenje. Na 3 meseca se ponavlja niskodozni, na 6 meseci ili na godinu dana. Tako da smo mi uradili za taj period 12.500 niskodoznih skenera i kod tih je postavljena sumnja, znači kod negdje 9,6% ljudi da postoji sumnja na karcinom. Od tog broja mi smo kod 2,1% dokazali da se radi o karcinomu pluća. Znači, to je negde oko 160 pacijenta, 162 valjda. Tako da, to su pacijenti koji su više od 70% otkriveni u prvom i drugom stadijumu. Nažalost, otkrili smo i 30% ljudi koji su bili u 4. stadijumu, odnosno 3. B, što je samo znak da je ta bolest izuzetno podmukla. Така, немаат никакви симптоми додека се болни. Pazite jednu stvar. Kad vi razgovarate sa ljudima koji obole, onda dobijete podatak da je on ipak imao neke simptome, ali nije obraćao pažnju, jer glavni simptom i vodeći simptom je kašalj. Znači, kašalj koji kod tih ljudi koji su ili pušači ili imaju neki hronični kašalj, on vam nikad neće reći da kašlje kada ga pitate. Da li ste dobro? Jesam, dobro sam, nemam simptome. Onda kad pitate li kašljete, on kaže kašljem. Koliko kašljete? Pa kašljem već, kaže, pola godine. Da li je nešto u posljednjih 3 mjeseca jače izražen? Pa jeste. Da li iskašljavate ujutru neki sadržaj? Iskašljavam. Da li je bilo slučajno neke sukrvice primetili? Pa jesam u jednom navratu. Znači, ipak on ne obrati tako pažnju na neke simptome koji su u stvari bitni. Kada već dođe do gubitka telesne težine, kod bola u grudima, kod iskašljavanja krvi malo veće količine, to nekada može biti već kasno, odnosno da se otkrije u tom 4. i 3. B i 3. C. Znači, svest ljudi, spoznaja o bolesti mora da se stalno ponavlja i priča i mislim da je to u stvari jedan od glavnih problema. Докторе, на почетокот на интервјуто кажавте дека во принцип над 50 години се ризични пациенти. Меѓутоа, статистиката вели дека се појавува и кај многу помлади. Еве имате долгогодишно искуство, кој е најмладиот пациент кој што го имате лекување од карцином на бели дробови? Nažalost, imali smo, mislim, na svu sreću, prvo da su to mali broj pacijenata koji su oboleli ispod 40 godina, ali najmlađi pacijent koji je imao karcinom je 18 godina. U posljednje vreme se pojavljuju pacijenti koji su tu negde između 25. i 35. godine. Kaže, na svu sreću, to je ispod broja 10, ali i to je sada pitanje šta je uzrok. Da li je samo
Genetika во prašanje ili... Da, da li su štetne navike samo uzrok, jer pušenje je štetna navika. Ali da li ovo aerozagađenje, mislim, mi smo živjeli u zemlji, vi niste daleko od nas, ali koja je bombardovana... Pa не и бомбардирањето, меѓутоа и аерозагадувањето континуирано во текот на зимата, нели, индустрија и грејење и сето тоа Zato kažem, da li je sada sve to kod tih mladih ljudi dovelo do toga? Verovatno ne samo to, ali imamo genetiku, imamo nasleđe. Znači, jedan od rizikofaktora jeste genetsko opterećenje, jer mi svi nasleđujemo gene od svojih roditelja. I ukoliko postoji genetsko opterećenje da vam je u familiji, bliskoj familiji, roditelji, baka, deka, najbliži srodnici imali, oboljevali od karcinoma pluća, znači treba na neki način da osobe se podvrgnu nekim kontrolama. Znači, pošto screening jeste predodređen za te rizične grupe, onda može jedan običan rentgen pluća ili da ljudi koji, ja ne znam sada, i to se izgubilo. Nekada je to bilo obavezni lekarski pregledi svake godine u firmama, naročito u firmama koje su rizične industrije. Така, меѓутоа сега се гледа да се помине само нели на хартија оној редовен работен преглед. Sve to košta, pa valjda to izbjegavaju se ti pregledi. Zato mislim da svi mi sad sebe gledam tako jer ja sam nosilac gena za neki drugi karcinom, pa sam podvrgnut, samog sebe podvrgavam tim nekim kontrolama redovnim, da bi predupredili, jer kada otkrijete bolest u ranoj fazi, onda možemo da govorimo o izlečenju. Така. Ајде, кога сме веќе тука, дали има случај на излекуван човек со карцином на бели дробови? Какво е вашето искуство? Naravno, mislim, prvo ne bi se bavio ovim poslom da ne verujem u to da mogu da izlečim čoveka od karcinoma pluća. Znači, svi stadijumi koji jesu niski, prvi, naročito i drugi, govorimo o izlečenju i imamo veliki broj pacijenata koji se izleče nakon hirurgije. Ono što je ohrabrujuće, ajde da kažem na neki način, da i ljudi koji jesu oboleli u nekim kasnijim stadijuma, odnosno u tim i metastatskim bolestima, sada, kad sam ja počeo da učim onkologiju, znači preživljavanje se merilo na nivou 1 godine. Так. I sve što doživi čovjek duže od godine, to je bio dobit. Međutim, sa pojavom inovativnih lekova, to preživljavanje sada je 5 i više godina. Mi imamo pacijente koji primaju inovativne lekove koji su živi i duže od 5 godina, ali također moramo obratiti pažnju i na ljude koji jesu operisani ili su bili tu negde veliki tumori, možda limfne žlezde zahvaćene, da i podatak da je unutar 5 godina moguć recidiv i povratak karcinoma, iako sam rekao pre minut da je izlečenje moguće, ali moramo da ih kontrolišemo, tako da mi naše pacijente pozivamo na 3 mjeseca na kontrole, posle 2 godine na 6 mjeseci, posle 5 godina, znači mi se družimo sa njima sve vreme, znači budemo familijarni, već znamo sve o njima, tako da mora se kontrolisati i paziti. Околу лекувањето спомнавте иновативна терапија. За каков тип, дали е тоа некој тип на биолошка терапија, дали се прави поединечно за секој пациент или станува збор за лек кој што може да го добијат сите? Budućnost pred nama će se desiti jednog momenta da za svakog pacijenta ide određena terapija, jer znate sami, ranije je bilo svi pacijenti koji obole od jednog maligniteta, pričamo o karcinomu pluća, dobiju svi hemioterapiju. Sada već to nije slučaj iz prostog razloga što inovativna terapija podrazumeva primjenu ciljane biološke terapije. Znači, ciljena ili target terapija jeste terapija gde vi blokirate mutacije koje postoje u tumoru, to se zovu driver, pokretačke mutacije, vi njih blokirate i samim tim blokirate tumor. Druga inovativna terapija koja je od 2018. dobijena Nobelova nagrada za to jeste imunoterapija. Imunoterapija ne samo za karcinom pluća dobija Nobelova nagrada jer su signalni putevi pronađeni koji blokiraju tumor
i samim tim stimulišu sam organizam da prepozna tumor kao stranu ćeliju i da reaguje kao baš imunni sistem i da ubije tumor. Znači, od 2018. je kod nas primenjena imunoterapija za karcinom pluća. Ali ajmo prvo da se vratimo na biološku terapiju, jer biološka terapija je u stvari terapija tabletama, odnosno lekovima. I u zavisnosti da li postoji pokretačka mutacija ili ne, pacijent će reagovati i mi ćemo lečiti uspešno karcinom. Nažalost, nema veliki broj pacijenata pozitivne te mutacije. Za belu rasu, koja se razlikuje od žute rase, znači imamo ta testiranja koje mi radimo, radi se i u Makedoniji, radi se i u Srbiji. To su EGFR, to su ALK, to je ROS1, radi se, ali taj NGS metoda radi još i BRAF, NTRK, sada da ne zamaram sa svim tim genskim mutacijama, ali taj procenat, osim EGFR-a koji je između 10 i 15, je između 1 i 5%. Znači, i to samo za nemikrocelularni, jer mikrocelularni još uvijek nije ispitan, to je jedan od najgorih karcinoma, taj patohistološki tip, na svu sreću nema ga puno, ali za nemikrocelularni adenokarcinom su ti biološki i ukoliko postoje te pokretačke, znači driver mutacije i postoji pozitivnost, uspešnost primene, znači sada već druge, treće, četvrte generacije, dovede do toga da su naši pacijenti koji piju te tablete, a bili su četvrti stadijum, živi već duže od 5 godina. Što se tiče imunoterapije, imunoterapija se primenjuje preko venskih infuzija na svakih 21 dan. Znači, i oni se mogu primenjivati i kod pacijenata koji su u 4. stadijumu i primenjuje se uglavnom za pacijente koji su metastatski. Međutim, u posljednje vreme, baš zbog tog vraćanja karcinoma posle operacije, počinju, to je sada u posljednjih nekoliko godina na svim našim značajnim kongresima i skupovima se priča o tome oko primene i biološke, odnosno target, i imunoterapije nakon operacije da pacijenti dobijaju u narednih godinu dana, odnosno da uzimaju, da bi na neki način stimulisali imunni sistem da se brani ukoliko su negde zaostale tumorske ćelije. Така. При крај сме на интервјуто, ајде една констатација ваша, мажи жени, заболување кај карцином, конкретно кај карцином на бели дробови. Статистиката вели дека мажите се побројни. Исто како и кај карцином на дебело црево. На што се должи ова? Дали се помалку обрнуваат внимание на себе, повеќе пушат, повеќе пијат алкохол? Rizikofaktori jesu glavni i odgovorni za češće oboljevanje muškaraca nego žena. Međutim, vi kada, kažem, imam sad već dugo iskustvo, kada smo počinjali da se bavimo onkologijom i 10 godina pre toga, taj odnos je bio 6:1. Za maži ženi sporimo. Sada je taj odnos 3,5 do 4:1. Da li je to sada navika pušenja, jer, evo, složit ćemo se i vi i ja, da je nekada bilo sramota vidjeti ženu da na javnom prostoru puši. To sada više nije slučaj. Znači, mislimo da je to možda jedan od razloga. Mislimo da su i žene, znači, ta ružna navika i što se tiče alkohola i što se tiče cigareta, znači, počinju da dominiraju. Međutim, promenilo se malo i patohistološki o kom se tipu radi. Znači, ranije je dominirao skvamozni, sada je adeno. To su karcinomi žlezdanog porekla. Znači, mislimo da tu imaju neki momenti i takođe žene ranije nisu bile podvrgnute tolikom nekom stresu, izložene, danas žene ranije nisu radile, samo su se bavile kućom i decom. Sada mislim da je sve to stres, ružne navike, odnosno štetne navike, da ne govorimo da je ružno, nego da su štetne navike. Mislim da su jedni od uzroka zašto se to izjednačava. Ali moram samo da naglasim da, radeći ovaj screening, smo samo došli do podatka koji smo dobili da su žene mnogo odgovornije za svoje zdravlje i mnogo više se javljaju na screening i ono kada i svetski neki pokazatelji i mi, da nam je targetiranje, da se više javljaju
targetirano je prema muškarcima, prema samcima, prema nezaposlenim muškarcima, znači jer oni su i dalje se ne javljaju. Znači žene su mnogo odgovornije, žene više vode računa o svom zdravlju i nadam se da će i kažem i te štetne navike da se možda promene, ali eto, mislim da je to razlog. Тоа ќе оставиме на време. Тоа е една препорака до македонските пациенти. Сите сме балканци. Има ли разлика меѓу македонски пациенти, бидејќи бевте на конгрес и се уште трае конгресот? Каква е статистиката зборува македонци и срби, исклучувајќи го тука националното на ниво? И една препорака за македонците, па и за србите, бидејќи ова интервју веројатно ќе се гледа и пошироко, така да што се треба да направат за да не станат пациенти? Da, pa kao prvo nema neke razlike i pokazano je jutros podaci u Makedoniji, znači da je broj oboljevanja za 2022. u Makedoniji bilo novo otkrivenih karcinoma pluća po ovim podacima 7.500, i kod nas je isti taj broj, pritom mi smo duplo veći, znači vaša statistika, da, neću sad ja da govorim da je lošija, ali to se nešto ne uklapa. Smrtnost ista, znači oko 5.000 umre od karcinoma pluća. Ista štetna navika i kod vas je pušenje dominantno, s tim da za vaše brojčano, odnosno koliko puši stanovnika u Makedoniji, nemate podatak u Svetskoj banci, nema podatak za Makedoniju, za Srbiju je preko 40%, odnosno 41% su pušači. Međutim, jutros je neko opet na kongresu spomenuo da je nezvanični podatak da isto više od 40% stanovništva Makedonije puši. Tako da, eto, to su sličnost je. Mi imamo jako lepu saradnju, jako lepo se na neki način družimo. Ja mislim da ćemo uspeti i da omogućimo da vaši lekari dolaze na edukaciju, bilo je i ranije, ali da se nastavi iako nismo jedna država, ali da bez ikakvih problema dolaze na edukaciju. Pacijenti naravno nađu put i ja imam pacijenata iz Makedonije. Имате, тоа ми беше и за крај прашањето, дали имате пациjenти од Македонија и колку се бројни? Pa imamo i dalje imamo, znači nije to neki veliki broj pacijenata, ali na primer ako ne dođu barem 1 do 2 pacijenta tokom meseca pošalju mail, traže drugo mišljenje, neki savet ili tako da ili naše kolege odavde pozovu pa pitaju da li je moguće i šta ti misliš ili šta misliš pa pošalju nalaz ili bronhoskopski ili tako da mislim da ta saradnja i dalje postoji i mislim da će se održati jer bez obzira šta drugi misle, mi smo jedan narod i svi smo na ovim prostorima vekovima zajedno se pomagali pa mislim da će tako biti i dalje. Така. Почитувани гледачи, докторе, најпрво ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Почитувани гледачи, ова беше доктор Горан Стојановиќ од Институтот во Сремска Каменица. Вие останете со нашата програма, следете го веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.